Igice cya gatanu rero ngomba kugereranya Uburundi hamwe na Betelehemu. Betelehemu ni iki? Ni hehe? Betelehemu ni agace gato kari muri Isirayeli. Nk'uko n'igihugu cy'Uburundi ari igihugu gito, mugabo gifise ibyiza byinshi cyane binakirengeye ubunini. Igihugu cy'Uburundi gizwe n'ibyiza byinshi. Mwumvise ko nashobora kugereranya na Yerusalemu musha mugwa wera, mushasha Imana yateguriye abayikunda. Imana izobaha abayikunze bakayikorera, bakayubaha, bakirinda ibyaha. Nayigereranije kandi na Havira, igihugu cyari gikikuje Edeni. Rero Uburundi, Betelehemu ni iki? Betelehemu ni agace gato kari muri Isirayeli. Ako gace niko kavuyemo umukiza. Yesu niwe yavukiye. Yesu w'i Nazareti yavukiye i Betelehemu. Kari agace gato mugabo kavamo umukiza, ari umucunguzi yaje acungura isi yose. Murumva ko Betelehemu idasanzwe. Nk'igihugu cy'Uburundi ntigisanzwe. Ni igihugu gito mugabo gifise ibyiza byinshi cyane bikirenze, byinshi birenze ubunini bwaco. Gishobora kugereranywa na Yerusalemu mugwa wera, kigereranywa na Havira, igihugu cyagikikuje Edeni. Urumva ko atari igihugu gisanzwe rero Uburundi rero ni igihugu gito mugabo gifise ibyiza byinshi birenze uko kingana. Ni umutima wa Afurika. Ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Nicyo kizojana. Ikindi kintu rero gikomeye isezerano igihugu cy'Uburundi gifise, nicyo kizojana ikanguro ku isi yose. Kizojana umuco kwigisha isi yose, cyigisha Kristo, cyigisha uwo mwana w'Imana, uwo mucunguzi yaje. Kuko kugeza ubu ari ibihugu byinshi bitarizera ko Yesu yaje, bitamwizera. Ko hariho n'ibihugu bikizera mu bya traditionnel, ibintu by'abakurambere by'ibiki, batizera ko Kristo yaje. Igihugu cy'Uburundi rero kizotwara uwo muco ku isi yose, ikanguro. Nicyo gihugu cya mbere kizobanza gutwara ikanguro ku isi yose, hanyuma cyakwirikira u Rwanda. Urumva ko gifite amasezerano adasanzwe. Si igihugu gisanzwe rero, ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Ndanabibutsa kandi ko ari cyo gihugu cyonyine havuye Isirayeli, hamwe na Isirayeli, cyahawe amasezerano ko ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Mwibuke Imana ibwira Isirayeli yuko ibakuye muri Egiputa, ibatoye mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ariyo Kanani. N'Uburundi rero ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Isirayeli n'Uburundi gusa, ibyo bihugu bitemba amata n'ubuki, sero ya Bibiliya uko ibivuga. Hanyuma Betelehemu murumva yuko nacyo kari agace gato kavuyemo umukiza. N'Uburundi ni igihugu gito mugabo kirimo ibyiza byinshi cyane, ari nacyo kizotwara ikanguro ku isi yose, cyigishe isi yose uwo muco, uwo Kristo ko yaje kimwigisha. Kandi icyo gihugu cyonyine hamwe na Isirayeli kivuga ko gitemba amata n'ubuki. Mwumvise ko gifite ibyiza byinshi cyane. Naho rero nagomba kugereranya Betelehemu n'igihugu cy'Uburundi.